Yes, I AD Kobona Odifu aba woba de on last week no na ye nenam kwan ye befa so asiesie ye fie ye multi-purpose cleaner ye rozo ye WC cleaner and all that but then yes we chene ya koduro so sanse ya pomode no ye fa na kakra ne afa ya ho ne die so kakra ne afa ye nsuo papa say give us nsuo thank you ne afa no so papa no so aka ho na ene ye hwe enuro ye ba bedi ho enkomo no we ye de ntontom da ho ne bia ho da ho no ena ba ko na na GC mixture ena fa capsule capsules na see me enti aba mbuza say aduro be okay enti ye sha say free dey hen ma me fa ntontom no fa sha say give us am ntontom da ho ye fa give us herbal mixture okay eno na me dey sha say na won se mpempin no ana se breka kra me ta ba ha na me ni ahwefo ne Ghana de nyina di nkomo no se ebre bia obekọ ayaresabia na obekọ OPD enhwehwemu a wiase kuba tan eye World Health Organization kire mu se yarewa hodo a nipa dodo na de ba yaresabia no na emu enchichemu aduokron wotwe 98% na entontom na kofa bai de masa yarewa ahodo no give us Herbal center ye hyase ebo ho dewro edi ho dwuma edi enu papa enam Dr. Solomon Kwabi adaroma so edi give us Herbal mixture edi baye Ghana fo ankasa no ema na hotedin se give us antontom eda ho na menu aba hwehwemu foforo ababeto dwa afi ya yeremu ya kiremu se nyame aya adom enam se Ghana fo womo wiase afa na ba bibia edo ho edi ato give us Herbal mixture give us antontom da ho no ntino sese no ukọ OPD anasa ukọ yaresabia de a entontom kofa ba de ma yarewa hodro no eso ate aba ohamu chichemu osia na esa wo hwa ohamu chichemu asan wotwe na den etumi ate efi so na give us Herbal mixture ye ka anasa ye di ho enkomo no ufa duro ya neem tree ewo mu bi lemon ewo mu bi eno ene ye boa ema yarewa hodo no etumi etu ase edema obibia ene Ganafo na give us Herbal mixture yi ne enti Ganafo atu ne din se give us antontom da ho no eni nie asanse antontom ena wokoto a eye tua no eda ho na ne ye nie se ye ka se antontom anase ye ka 3D anase ye ka malaria ana ye ka fever ene yarewa aka na eya de a aboa ye antontom ene ye kofa ba na entontom no so ye omumie no ye wone ba ene wone bema na ne ba ye fe no female anopheles no wono na so woka o se dwe na wogya ne ye fe no plasmodium parasite no de egu wedie no mo eno na so wanya dupa na wanya give us Herbal mixture ene ebibrem aduro ene hahama amfa ntu ase a na yare no akwa kwa nkro na afi de ede yarewa hodo ene ye den ede ebrewo na se uti anye ye na se ntontumi kawa obon se yare ne hyehye ho nofo enna ne ho adi na mmom no se uti ye di a won se ben hyase ama nsunsuanso ene ensana ho no bi no ne di kan ne obon so ho na afi de ewa na wo hyase na wo bo na wabọ no baako wabọ no mienu na afi de wabọ no miensa o obeka so wedi normal enye hwe na wetutu nani awe pacho menu aba ma me wofa se wuhu sansa na howe a bomoden na kope give us Herbal mixture nanom eno na nchen obi wo ho no abo so ho no na se ni tifa ta adwane pa ene abre bia na ni tifa adwane pa me pacho wuhu sansa na howe a na ese o ma homre so na utumi bora Herbal shop pharmaceutical shop and have a licensed chemical shop bia na kope give us Herbal mixture ibi na wononom eno ene betumi aboa obi nso ha bo se ne numu beto ene aduane aduane nani anje ne kon anro aduane bia de bia da ene ohu aduane bia na aduane bia nyinan ase ekom ne no me pa cho bomoden nenya give us Herbal mixture eno na betumi aboa obi nso a wo hwe me a wo tie me ade achi obo nso ahoden wo ho otumi kọ ne nyuma so kọba onyu ya adwo na ye bo awura de so mu pe obo na afede awo fi hu na afede awo atiesi ne so na wo puse che me pa cho se hu sansan na ho wonu mu a na che so hu se entontom e na me pa cho wonu mu akaw ana so mari wo mo gya ne ye fe no plasmodium parasite no e de gu ne pedue no mu enti na se unya give us
herbal mixture a ya to ne din say give us antontom da ho no na wunye bi eno ene betumi aboa na eno akire give us herbal mixture esammoa ema e boost your immune system no say ya kan say immune system na say u boost your immune system na wo mo ne enkwamo a ebre ne edo nyina no wo mo bo nipadua no ho ban na eko adi tia yarewa ho do a eya etai eba nipadua no emu entini say nkwamo na ebo nipadua no ho ban no anodwodwo anase eye weeka akwesa asrafo anase abambofo a wo mo bo ban obaabi se wo mo ntumi amom homre so na wo mo ntumi anwe amom ni anna honom a ene otumi se nipa bonifuo bia na eden etumi eborem saa ena enkom wo mo bo nipadua no ho ban eye immune system no saa na etie entini sa wo se nipadua no wo sori asa wunye adwuma bia ye wo sori okete so asa waye boho waye mre asa nipadua no asa yare bi nhu adekode poten me pa cho nhu we ye so hu se enkom na ebo nipadua no ho ban no wo ma no adwodwo enti se otumi hyemu kina anasa otumi eboost no na immune booster baako no ye papa na ukọ ba bibia Ghana fo agya atumu eno na ye givers herbal mixture eno na sa wunya na ononom a ebetumi aboa ma ebre ne edo nyina no nipadua no etumi gina brane na enkwamwa na ebo nipadua no so ho ban no etumi aboa ma enije aden etumi aba ye nre a ye di hu nkomo ya na se ye ka ho asemi enye na ukọ herbal shop bia wo mayimu ukọ pharmaceutical shop bia wo mayimu licensed chemical shop any baby eton aduro bia na ubenya givers herbal mixture a Ghana farmer na hotedi se givers a entontom da ho no eya de a obetumi enya bi wenso de se onum no sawa no no de na se ofa no sawa no no de anopa obetumi anom ewia obenom enwumro no benom woni umma omodi mfinhye dumienu ekono munyina ebusua no enti givers yansem eta kan se bomoden efie eduro no bi wo ho adwuma mu ebi wo ho o bag mu se wanso nyame ado na wo wa ka na odi bia den ebi esimu enti ebetumi kwa na de aye wa no no de a obeka se wadidi awie no na eno na ado be ye nsu a obetumi anom na aboa ema nipadua no etumi agina brand pa enti eno no givers herbal mixture na wenso na ye givers GC capsules na ne mixture no eni owe bisa se na givers GC capsules ene ne mixture na de na ye pacho we no obefa ne mienu no nyina de e de abom we na ye to pae no na ne nsuo no enie ofa ne mienu e de bom na givers GC mixture ene ne capsules no ye de tu eye obeka se enemu yare wa hodo a eye etumi eba yen so se wo ye oba anase bema anase ne beka se eye infections no eno na givers GC mixture ene ne capsules eno ID okay na ofa adro na bon sa fe de ya draw akoma na se nipadua no obebeka sa de ntina ahanom no akoma no ya ne red anase ya ne kokko obon so bi ho na nte kakra na fe na akoma bo se pe ene offroad staircase kakra pe obon sa fe de ne home ye den ete me pa cho we draw here givers GC mixture and afi givers GC capsules na watumi anonom eno na nchen be ma nso a wonso enam yarewa bie ha wona etete wono me pa cho we draw here givers GC mixture and the capsules na eya na ye mpese enam yarewa no ye bebo bi na ye jebi obeka so bia wa bo me de na wa mbo foforo de enti no me de duro no mi hia na mo no hwese na nipadua no eya edi dwuma no na ensakra bi bemu a na ese otumi eden etu ho anamo efa he na obi pemodupa bi ato enro no nye na ukọ herbal shop bi e wa omanyimu obenya bi ato ukọ pharmaceutical shop obenya bi ato licensed chemical shop any be eton aduro bi a givers GC mixture and the capsules e wo ho sanso na givers herbal mixture no eno so betumi enye bi ebi obi wo bro no mantemu mpeso bi so anasa nkyeremu amedi amai obi e pene e chensa anasa wonti bi ase amepacho obetumi afre givers herbal center ewa homa true face 0543 222 470 0543 22 2470 now on the givers herbal center for
edi nkomo ananope okay nti we ni yenduro no we ni na yenduro na mo san we de paper form no na clean product ene wo mineral water no so ene friends give us ice abujunsuo okwachi doctor so kwa bi ma wati adwuma de we ye bi pa abusia na se do no odifo na buy wo de ko give us akache enu papa wo mo wo ene ye di ho nkomo no tupo pharmacies ene herbal shops bi e ben wo bi anu a o super give us lupa na wo mbemo bo ma afoforo bi enye usu di givers na wo pe obembo bebi ni wa ko pharmacy foforo wo benya bi ho abusia ye na ye homra ye ba de aka chire no e beto so